Ja moram reći, s jedne strane ja razumijem vladu, to da ste 20 godina u čekaonici je stvarno ne fair, ali ajmo sad vidjeti zašto je sad tako. Nije sve samo kriv, bile su tu i bilateralne blokade. Ja mislim da tu sa strane Europske unije mora doći neke jasnije poruke. Naprimjer, ja bih zagovorio da se za Makedoniju napravi neki fast track, gdje će se morat sve ispoštovati ovo što je sada napravljeno, ali da naprosto ima neki fast track gdje će moći nadoknaditi ovo izgubljeno vrijeme zbog tih po meni besmislenih bilateralnih blokada. S druge strane, nijedan ulazak nije bezbolan. Znači, Hrvatska, mi smo svašta promijenili i ustav. Znači, mi smo donijeli zakon o pravima nacionalnih manjina kojima smo dali srpskoj nacionalnoj manjini ogromna prava, što nije bilo nimalo lako. Mi smo tek iz rata izišli, da kažem. I morali smo donijeti tu vrstu zakona i onda nas je još blokirala Slovenija, pa smo isto tako malo čekali, ali sve je to bio i dalje uvijek, ja bih rekao, jak konsenzus svih partija u Hrvatskoj da se mora ući u EU, pa koliko košta da košta i koliko god da koštalo da je koštalo, isplatilo se. Danas, ja mislim da smo svi sretni, da se fakat vidi sva ta muka koju smo morali napraviti se isplatila. Bojim se da se sad sve svelo oko te bugarske blokade. Neću podcjenjivati, ali je smiješna, to je identitetska blokada. Znači vladavine prava, kontrole, check and balance, to je puno čak i važnije od ove identitetske blokade. Iz iskustva hrvatsko-slovenskih odnosa i one isto sumanute blokade Slovenije koja je rezultirala time da se ništa promijenilo nije. Mi dalje ne znamo koja je granica, niti je sad to uopće važno. Se работеше за граница во морето хрватско-словеначко. Jedno što je sad super važno da ti ribari mogu pecati lijevo i desno i da ih više ne kažnjavaju. Па Гордан, тоа ќе биде кај нас така, кај нас се баре ги стеме бугарите в устав. Следниот ден веќе тоа не е тема.